lam ya ketika sensyar ka babaha ka babit ka babyang bat ngadon hasenda bat kinong yalam tiba itu ya ka Delhi kamdon jingmut ban pha daki MP naki weki party namar nga tharai pi latit baha tang banya khana hapo parliament ru ka jingjenjar je yang lada pidon kata kencing kermen bandai mga menyesat na kabenta jumpi ki an ki cat pakijat ki jing pentela ki pakijat pakijat dai stang mangi kapati NPP kabala ban kren da kabasyay bat kanongrim kabaskem ya kite kinong sensyar na Delhi Baya kacat penreo majongi kabarit pa kacat penreo majongi kabapun kinyam pimla ban ben pimla ban yurod badai mangi kiban ya dai ki na kita baro ki an pat ki jing pen kala ki barang ngiyo i kita pen kren hangte ha Delhi kasur jong ke NPP kalong kapajam kata-kata tengkan marway UMP umla ban pensawa namar habreng kisan spa saupumot ki MP iwe isur ilak panja renganong ya pi ngadon kata kajing scam jing mot bangan keren bangan kana bangan yek bangan mana lada don kanu kecing penkiwen ya kecat penriu kejongi nrai mangikum kecat penriu lada pia pra lada pia pat ithe kinong yalam se Delhi kinong kajella ayu tang angut ki empiru jimpala banian Delhi tapi jangan kira ikan di kekubur sekisnong kita. Pada tu yaki ngihap ben i ya kesorkan keme bangilong kecat penriu kebedon kawai kesur ngidai kecat penriu kebaburon ya ke parti kebayalam kemat ya di hakasan percaya ke jalan naibot iki tim B, ki tim C, ki tim D. Iba susah wah. Hangti hadalhi ngatong ya pida kabasya. Dapimbot ya ke NPP. Ki boy kabae. Numdon bala ya kita ke isu jungi. Numdon bala banyeng mangkren banong. Syong bat ngap ya ke bangiyong. Ngangangek bakala bahatam baka pati kala ibit yang bangan leche Delhi ladapi kali kadon mehem kajing sigir pat yang kum kabalong kum kabriu kum mapi baro masir ngatin kasin kabaningkong manganjam sa kaman ipin gakap ngan hapra ban ba lai po real to leaky constituencies nakani kawan shalong parliamentary seat andrei ngong yipi ngalara nganapkit ngalaba ya so likely ki polling booths haka constituency jonga ngan tharai bakan khia bakan ban gedikit jonga namar ngalabyang kadata ngalai kecing perkhat bat ngada ong yipi hapdeng kajing trang panlong MP kadonru kajing kentu ya pi baro baklem mapi ngampoy suno kajing dunong ya kajela kajangi kalong kapapun bat kat nang mikis ni kat nang wan kajongi syaki constituencies baber ngin siya pensyay ya kitiki agendas baro ngakit pokit yang yepi babinit pai sok shiki yeng di sempi jongpi
rak ya kawai ka kantin slogan Shakishnong Githao ki jongpi Pensawa hakiremyang syentur ki jongpi tang lai kali kita NPP ka symbol ka jongi ka dei ka kot nyimpat don Emily nang ni hau arajar arpulai kipen pariang le mopi NPP ka kot ka symbol jong ka jing nang ka jing ska ka symbol jong ka jing kermen ba ka symbol ka ba peni ba ka dai ka kot ka syong nongrin ya ka jing long kon kasi kara ka jong ni tong ini tali ka wai ban ni dwai shublei bangan long sisa ke NP ka ba tak senrang walang adai tang ka kentai ne ka long ko mi ngangen nang ye syambian ngan syukran si kentin at kentin ki perlok le si kiba सोथो खासी तंबा की बदई की बकरन हिंदी रू हमारा प्यारे भाइयों और बहनों मैं आज बहुत खुशी हूँ कि आज हम यहाँ आपके साथ मिलकर के आए हूँ मैं एक एमएलए हूँ लजमखड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी मल्की कॉन्स्टिट्यूंसी शायद आपने सुना है आज हम यहाँ आया क्योंकि हम आप लोग के साथ दोस्ती जुड़ना की मन है और हम ऐसा लग रहा है कि इतना लोग इतना दूर से आया महेश कोला वगैरह वगैरह पता नहीं आपकी गांव के नाम भी अभी हम सिखाना पड़ेगा क्योंकि एमपी तो हर गांव को कम से कम नाम तो बोलना है लेकिन आज पहली बार इस बार हमारा पार्टी हमको एमपी कैंडिडेट लगाया मैं बहुत खुशी अगर आप लोग हमको सपोर्ट देगा एक दिन शायद गारो लैंग्वेज भी हम सिखाएगा क्योंकि अभी एमपी तो सब भाषण बोलना है ना कम से कम खासी जैंतिया गारो जैंतिया तो मैं बोलते हैं लेकिन गारो ज़रूरी नहीं पड़ रहा था इसलिए हम सिखा लें लेकिन हम कोशिश करेगा शायद 5 साल के बाद जब हम यहाँ पे खड़ा करेगा आपके सामने गारो का बात हम आपके साथ लेक्चर देगा तो जाके आपके पूरा गांव जहाँ जहाँ आप आया और जाके ये एक मैसेज लेके जाओ आपके साथ बता दो आप लोग के रिश्तेदार हर मूसा को बता दो 3 दाग सिर्फ ले लीजिए